ассалому алайкум бинандагони арҷманд. имрӯз душанбе 23 март оғози ҳафтаи таътилҳои наврӯзӣ дар тоҷикистон аст, вале хабару навгониҳо кам нест. дар 15 дақиқаи баъди мо шуморо бо чанд хабари тозаи рӯз шинос мекунем. инак таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои нашр. президенти амрико Доналд Трамп бо ишора ба музокироташ бо ҷониби Эрон пешбинӣ мекунад, ки низоъ дар ховари миёна ба зудӣ хотима меёбад, вале ҷонибҳои даргир дар бораи тавсеяи эҳтимолии ин ҷанг суҳбат мекунанд. як шаҳрванди 43-солаи Тоҷикистон, ки дар хоки ҷумҳурии Абхозистон бо айбномаи ифротгароӣ боздошт шуд, ба Русия ихроҷ гардидааст. таҷлили наврӯз дар марзи тоҷикистону қирғизистон, минтақае ки замоне дар маркази муноқишаҳои байни ду тараф қарор дошт, имрӯз макони ҷашну хурсандиҳои муштарак аст. тоҷикистон ҳамеша ватани наврӯз буд ва хоҳад монд. наврӯзи мо ҳар рӯз аст, ҳар рӯзи мо наврӯз аст. президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп гуфт баъди як суҳбати бисёр хуб ва пурҳосил барои муддати 5 рӯзи баъди ҳама гуна ҳамлаҳо болои нейрӯгоҳҳову муассисаҳои энержияи Эронро қатъ мекунад. изҳороти Трамп дар ҳоле садо дод, ки муҳлати зарбулаҷал барои Эрон бо талаби бозкушоии гулӯгоҳи Ҳурмуз бояд баъди чанд соат анҷом шавад. аз ин гузаргоҳи обӣ 20% захираҳои нафту гази ҷаҳон убур мекунад. ин таҳаввулот дар ҳолест, ки мушакборони кишварҳои арабии халиҷи Форс ҳам шаби гузаштаву субҳи имрӯз идома дошт. тафсилот дар гузориши Каюмар Сиато. با نزدیکشوی ضرب‌الاجل پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در مورد بازنمودن گلوگاه هرمز از طرف ایران، نظامیان اسرائیل هشدار می‌دهند که عملیات بر مقابل جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان چند هفته دیگر ادامه می‌کند. سخنگوی نظامی اسرائیل جنرال اف دفرین شام یکشنبه ابراز داشت که با مرور ایام مقاومت رژیم تروریستی ضعیف می شود و اسرائیل نخواهد گذاشت که گروه‌های همپیمان این رژیم به مردم اسرائیل تهدید کنند. به قول نظامیان اسرائیلی، عملیات بر مقابل حزب الله لبنان اکنون آغاز یافته و احتمال مدتی طولانی‌تر ادامه کند. امریکا گروه حزب الله را سازمان تروریستی می‌نامد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شام 21 مارت توسط شبکه اجتماعی تروث سوشال به ایران هشدار داد که اگر ایران در ظرف 48 ساعت آینده گلوگاه هرمز را پره و بدون تهدید باز نکند، آمریکا نیروگاه‌های این کشور را نابود خواهد کرد. طبق گزارش‌های رسیده، ایالات متحده هزارها افسر و سرباز نیروهای زمینی را به خاورمیانه می‌فرستد. در واکنش به این اظهارات ترامپ، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تهدید کردند که ایران دست به اقدام متقابل زده زیر ساختارهای منطقه را نابود خواهد کرد. تلویزیون ایران از فرماندهان ایرانی اقتباس آورد که اگر زیر ساختارهای انرژتیکی جمهوری اسلامی هدف قرار گیرند، کارگاه‌های انرژتیکی مربوط با آمریکا و مؤسسه‌های آبصافکنی منطقه محو گردانده می‌شوند. جدا از آن، رئیس پارلمان ایران محمد باقر قالیباف نوشته است که همزمان با حمله به نیروگاه‌ها و زیرساختار ایرانی، تمام زیرساختارها و کارگاه‌های انرژتیکی مربوط با آمریکا در منطقه به هدف شرعی تبدیل یافته نابود کرده می‌شوند. چون این حمله به کشورهای خلیج فارس که مشتری بزرگ نیرو و وابسته به آب کارگاه‌های آبصافکنی بحر می‌باشند، تأثیر فوق‌العاده خواهد داشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران وعده داده است که در حال ضرورت گلوگاه هرمز را کاملا بسته، آن را زمان باز خواهد کرد که تمام زیرساختارهای بر اثر حمله‌های آمریکایی محو شده برقرار شوند. محدود شوی روای کشتی‌ها در هرمز باعث به افزایش نرخ مواد سوخت و همزمان با آن بالاروی نرخ مواد نیاز اولیه مردم سراسر عالم گردیده است. بر علاوه حمله‌های ایرانی به مؤسسه‌های نفت و گاز ممالک خلیج فارس، بازارهای سوزشواری جهان را نگران کرده است. سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی از پایین روی نشاندادهای دموکراتی در 20 سال گذشته در گوشه‌های جهان از جمله تاجیکستان خبر داد. این سازمان با اظهار نگرانی گفت کشورهایی که هنوز 12 سال پیش برای ارزش‌های چون ولایت قانون، مبارزه با فساد، مطبوعات مستقل و انتخابات آزاد تلاش‌ها می‌کردند تا پایان سال 2025 کاهشی جدی نشان دادند. پیش از برنامه از کاترین گروس، تحلیلگر ارشد سازمان خانه آزادی در واشنگتن، خواستیم که درباره نشاندادهای تاجیکستان شرح بیشتر بدهد.
тоҷикистон дар соли 2025 дар миёни кишварҳои аз ҳама беш саркӯбкунанда боқӣ монд. Он аз 100 хол танҳо 5 хол гирифт ва ин нишон дод мисли як сол аз он пеш тағйир наёфтааст. дар ин кишвар ҳуқуқи сиёсӣ ва озодиҳои маданӣ ҷиддан кам шуданд. ҳам ҳизбҳои сиёсӣ ва ҳам матбуоти мустақил дар соли 2025 бо маъракаи фишор рӯбарӯ буданд. ҳукумат озодиҳои динӣ ва фаъолияти гурӯҳҳои помириро саркӯб мекард. кӯтоҳ дар бораи тамоюлҳои нигаронкунандаи соли 2025 мегӯям. соли гузашта дар як мурофиаи пӯшида чанд мақомдори пешини давлатӣ ва чеҳраҳои мухолиф ба ҳукмҳои тӯлонии зиндон маҳкум шуданд. фишор болои матбуоти мустақил идома кард ва як журналисти нашрияи мустақил ба 10 сол ҳабс маҳкум шуд. ҳоло 9 хабарнигор дар тоҷикистон пушти панҷара боқӣ мемонанд. ҳукумат дар озодиҳои динӣ маҳдудиятҳои сахте ҷорӣ кардааст. масалан, як марди тақводор баъд аз ҳабси худсаронааш дар фурудгоҳи душанбе бо гумони терроризм дар ниҳоят дар боздошт аз шиканҷа ҷон дод. соли 2025 аз поинравии нишондодҳои озодиҳои ҷаҳонӣ 20 сол пур шуд ва тоҷикистон яке аз пасттарин ҷойгоҳро касб кардааст. аз соли 2005 нишондодҳои тоҷикистон 25 хол камтар шуд ва ин поинравӣ ба шеваи худкомаи раҳбарии президент раҳмон рабт дорад. ӯ аз соли 1992 дар сари қудрат аст ва озодиҳои бунёдиро ба таври пайваста маҳдуд кардааст, чун аъзои хонаводааш сарват ва қудратро дар ин кишвар ба дасти худ гирифтаанд. интихоботи парлумонии соли гузашта ҳам барои тағйироти сиёсӣ дар кишвар имконияти хеле маҳдуде гузоштааст. хонаи озодӣ аз инқирози озодиҳо дар маҷмӯъ дар 54 давлати ҷаҳон хабар додааст. аммо ба назари хонаи озодӣ ҳамин тамоюл дар умум ба куҷо мебарад? бале, поинравии 20-солаи озодиҳои ҷаҳонӣ як натиҷаи нигаронкунанда аст. гузориши мо нишон медиҳад, ки 85% кишварҳое ки 20 сол пеш озод дониста мешуданд, мақоми худро ҳифз карданд. яъне ҳамон давлате ки озод гардид, ҳамин мавқеашро ҳифз мекунад. вале як мушкили калоне ки барои идомаи кор дар ин самт вуҷуд дорад ин аст, ки иттиҳоди аврупо ва амрико дар давоми чанд соли охир маблағгузориро ба ин кор коҳиш доданд. ин чиз мубориза барои озодӣ ва демократияро боз ҳам сангинтар кард. паёмадҳои коҳиши ёриҳо дар як соли охир билофосила ва харобиовар шуд. ин чиз ба кори ҳазорҳо гурӯҳ дар 129 давлат ки сари ин масъалаҳо кор мекунанд таъсир кардааст. кори ҷомеаи шаҳрвандӣ дар давлатҳои худкома ки ба ин барномаҳо умед доштанд хатарноктар шуд. бовар дорам, ки барои кор дар самти эҷоди ояндаи боз ҳам озодтар, сиёсатмадорон, коршиносони амалӣ ва шарикони ҷомеаи демократӣ бояд барои пур кардани камбуди маблағгузории хориҷӣ бояд мусоидат кунанд, то барои кори ҳомиёни ҳуқуқ дар ҷаҳон, ба хусус онҳое ки дар гӯшаҳои ноозоди сайёра кор мекунанд, ёрӣ расонанд. кетрин гросс, таҳлилгари аршади созмони хонаи озодӣ дар Вашингтон, ба саволҳои радиои озодӣ посух дод. мақомоти ҷумҳурии худхондаи Абхозистон як шаҳрванди Тоҷикистонро, ки бо иттиҳоми ифротгароии динӣ дар ҷустуҷӯ қарор дошт, боздошт ва ба Русия ихроҷ карданд. хадамоти амнияти давлати Абхозистон дар иттилоие гуфт, ихроҷи шаҳрванди Тоҷикистон Каримхон Саидови 43 сола дар поёни ҳафтаи гузашта сурат гирифт. назари Саидов ба қазия инчунин то куҷо риоя шудани ҳуқуқи ӯ дар ин ҳама ҷараён маълум нест. дар душанбе идораҳои ҳифзи қонун дар ин бора ҳанӯз изҳори назар накарданд. дар хабари мақомоти Абхозистон аз ҷумла гуфта шудааст, ки гӯё Саидов дар саҳифаҳои ҳомиёни гурӯҳҳои ифротӣ дар Сурия маводе паҳн мекард, ки ба сафед кардани ифротгароӣ ва барангехтани адовати динӣ равона шуда буд. хадамоти амнияти давлати Абхозистон гуфт, муҳлати санадҳои муҳоҷирати Саидов дар Абхозистон ҳам гузашта буд ва ӯ рӯзи 20 март ба Русия фиристода шуд. тоҷикистон Абхозистони рӯ ба Русияро чун давлати мустақил ба расмият намешиносад. аз ин рӯ бисёр муносибатҳои ҳуқуқии вобаста ба шаҳрвандони Тоҷикистон дар ин ҷумҳурӣ тавассути сохторҳои Русия ҳаллу фасл мешаванд.
مقامات تاجیک در ناحیه سرحدی جعبار رسولوف در جشن نوروز 21 مارس مهمانها را از کشورهای همسایه قرقیزستان و ازبکستان دعوت کردند. سرحد تاجیکستان با قرقیزستان که 3-4 سال پیش شاهد دو نزاع پرقربانی مرزی شده است، 1 سال پیش باز شد و این اولین جشن نوروز مشترک همسایه ها بعد امضای سازشنامه سرحدی بین دو دولت می باشد. فرزان محمدی یک اشتراکدار این جشن در ناحیه جعبار رسولوف بود. تجلیل جشن نوروز در ناحیه جعبار رسولوف ولایت سوخت. Hurmatli do'stlar, sizlarni Navro'z bayramingizda mening chin yurakdan qutluklayman. این بار مهمانان از ناحیه لیلک و شهر سلوکته قرقیزستان آمدند. 1 سال پیش با امضای سازش سرحدی راه و مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان باز شد. مردمی ناحیه جعبار رسولوف در نوروزگاهی خیش با نمایش طعام‌های ملی، هنرهای مردمی خاص ناحیه جعبار رسولوف مهمانان را پذیرفته ایستادند. همه جا انجمن نوروز است. تاجیکستان وطن نوروز است. تاجیکستان همیشه وطن نوروز بود و خواهد ماند. نوروز ما هر روز است. هر روز ما نوروز است. در این ناحیه نزد مرزی تاجیکستان رسته‌های نوروزی آراسته شده، خوانندگان و ساکنان به خاطر مهمانها لباس‌های ملی قرقیزستان به بر کردند. در این روزهای عیدانه و باشکوه باور داریم که مناسبت دوستانه و برادرانه ما باز هم قوی تر می گردد. بی شبهه نوروز یکی از رمز یگانگی، صلح و همگرایی بین مردم ما خواهد گشت. سازشنامه های بین دولتی که در سطح عالی بسته شد برای رشد منبعی همکاری و اقتصادی خدمت خواهد کرد. هنرمندان قرقیزستان چند ترانه خوانده گفتند چنین امکانیت را سالها باز منتظر بودند. من خیلی باز به اینجا نآمده بودم، هرچند خیلی نزدیک زندگی میکنم. یک بار برای آموزش و تماشای جاهای تاریخی به خوجند آمدم. ما را دعوت کردند و امکانیت خوب است که عرف و عادت و عنعنه‌های شما را دیده ایستادم. برایم خیلی جالب است، زیرا ما با هم در نزدیکی زندگی میکنیم. Я тогда посмотрела, и сейчас мне было очень приятно. در برابر مهمانان رسمی از قرقیزستان، اینچنین از ناحیه بیکاباد ازبکستان نیز نمایندگان رسمی و فرهنگی آمده بودند. گروهی از هنرمندان ولایت فرغانه گفتند که با تشبث خویش طول 10 روز برای مردم منطقه بی پول هنرنمایی خواهند کرد. برای آباد کردن بزم نوروزی خواستیم که سهممان را گذاریم. به خاطر استواری دوستی ملت ها ما داربازها را آوردیم. انا در آن بلندی نمایش گذاشته ایستاده است. همچنین به این چاره‌بینی وزن برداران، آتشبازها و نورسان هنرمند را آوردیم که نوگانی های جالب نشان خواهند داد. Yigitlar, 4 yoshli bolalar bor, olovbozlar bor. Qolaversa با نظرداشت آنکه در ناحیه جعبار رسولوف نمایندگان قوم و ملت‌های گوناگون حوزه نوروز زندگی می‌کنند، سرودهای عیدانه با زبان‌های ازبکی و ترکمنی و افغانی نیز صدا دادند. سرودهای افغانی را محمودی کاروان، یکی از پناهجویان این کشور همسایه تاجیکستان سرایید که با شمولی از همتقدیران خویش بیشتر از 5 سال باز در این ناحیه زندگی می‌کند. جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد، حالا نوروز 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 آمد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جعبار رسولوف. در روز نوی زمین زمان میخندد، گل گل همگی دهان دهان میخندد. برنامه اخبار آزادی در همین جا به پایان رسید. اگر خواهید که از خبرهای روز به خبر نمانید، سامانه azadi.org و صحیفه های رادیو آزادی را پیگیری کنید تا برنامه های دیگر. خدا نگهبان.